ворвался в отделение. Еш соблюдать етпеймін, киім, сыртқы киіміме де кіріп алып, мен татымыш қылып, мен бірдеке қылшы. Это что такое? Жоқ, кім рұқсат берді сен бақы кіреді? Ол ракменен жатқан балдар. Сен жауап бересің бе? Кім жауап береді? Мейлі, біз азыр башқа... Баққа шыққыла, через руководство келді, сөйлесеміз. Қайсы руководство? У меня есть руководство, главврач, директор деген бар. На каком основании сілер ешікті теуіп кірдіңер, айтшы маған? Жоқ, ал кім? Жоқ, сен маған жауап бер. Қайсы негізінде сен ешікті теуіп онкологический пациенттердің үстіне кірдің. Без маски, без ничего. Қана маска, шерчігін қана, халатын қана. Бізге бергенді кийдік. Саған бұлар кіргізбеш керек болшы. Сен неге келіп мені сұраған жоқсың? Мен жерден врачтардан сұраған жоқсың. Қандайша? Не? Болады осындай. Болады бәке. Неге болады? Сен сан режимді бұстың шыққыла бәкі. Сіз айтсаңыз. Азыр шыққыла? Азыр шыққыла? Азыр милицияны шақыр. Шақыр. Бұлар зашли на объект, который охраняется. Здесь дети лежат. Здесь дети лежат, ты понимаешь? Джок, ты понимаешь, что здесь дети лежат? Эй, мне инфекция грызет. Сен на азыр үчөөңөр инфекция грызет. На, үчөөңөр. Джок, сен неге не договаривался, заранее мен чакырган жоксуң. Мен интервьюді дайыма беріп жүрөм. Не үшін чакырган жоксуң? Жоқ, сен неге келдің? У меня нету полномочий, у тебя тоже нету. Баргладар теперь. Вот теперь вот смотрите, идете к моему руководству. Идете, подожди. Я на работе. У меня операция сейчас. Из-за тебя я операцию провел. Вредную умру. Сам пофигу. Теперь я тебе скажу, чтобы если ты хочешь от меня какие-то данные получить, идешь к моему руководству, оно назначает время, и я подхожу. Руководствоңуз ким? Как арала? Директор бар любой больницада. А сиз кимсиз? Мен врачымын. Врач,